Отын ситерилях булас органдарына отчёттар Тохалама районугар олуньо өскүдүттен сагаламбыта. Правительство председателин бастакы солбиячыта Павел Маринычев халаячылах үлөбөлөгө район барын эхилеген кабан олуктоктор кытта көрүстөйт энне бүгүн Тохалама коратыгар түмүктүр отчёт болууга. Онтон районго согото хабан амуктөлбелен олорор Березовка бөһөлөгөр Арктика жалатларгар комитет председатель Алексей Киселев халаячылах бөлөгөлөтө ол курдук табай итите социальный объекттер тымнылара сибеһе бардуктанан качылы курдук бөһөлекке сытыдык турар вопростар тула лохтоктор итылары бердилер. Школа тымны болан, тахырда тымны болан, беги актированный күннер болалар ден торе олой дебепин беяхын хуайт. Оттан билигин боголор көрдөкпүнө билген веритилдем көрөбүн. Оголор бутты хотор өрдалдар. Маннык тымны школа үйерин илжен, конечно, өлден болумуналар. Тахырда тагыстыктана тымны школага тымны билген көрдөкпүнө олог тыл кайдыктен үрер, истенени хуптурер. Үйеттен тымны, крышата да пустой быхылақ, мостаттан да тымны. Ошче школа көңдөйіннері тұттар бұттар дейбін.